Mamaku serunge klawu mama lurah tipis-tipis lambene jagat udan angin pengantin dangine prati siapa sing jaluk lagune Kang Oglek oh Bapak ajak kangge Bapak Supirman kangge Pape Wulan Pape Wafik mangga diaturi aya apa na Asep deui oh bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong terus siwar siwur bapak ibu mangga tamu siwar siwur ijo abang pada mau apa na Asep Asep apa na Asep oh bos Hongkong bae ya bos Hongkong kalian bos Hongkong ya kita mah terserah singar sawer bos Hongkong blegek blegut di berendam pada ningkung jagat udan angin pengantin tangine prati merengenge kaya jaran mundur among mudun sing kesur apa nasib oh bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong terus asik kangge Pape Wulan sareng Pape Wafi mamaku sarunge klawu mama lurah nambah gelen awak lemu karena wis bisa bareng kangge Bapak Supirman sing gada lagune kangge bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong Bapak Camat sarunge plekat Bapak lebih tipis lebih asal sing kuat supaya langgeng jodone siwar siwur bapak ibu mangga tahu siwar siwur ijo abang pada mawur brengenge kaya jaran mundur bos Hongkong emang mudun sing kasur bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong terus bos Hongkong bos Hongkong bos Hongkong
Bos songkong terus deui bos songkong deui bos songkong asik ay majikan singgih plaza mamaku Yuli Plaza sayang Yuli Plaza Yuli Plaza nak bakalen awak lembu karena wis bisa bareng Yuli Plaza Yuli Plaza Yuli Plaza deui Mama Kenzi ayo Mama Kenzi sayang Mama Kenzi sayang Mama Kenzi mamanya Kenzi aduh Mama Kenzi sayang Mama Kenzi aduh Teh Yuli tipis lambene asal sing kuat supaya langgeng jodohnya Mama Kenzi siwara siwur Mama Kenzi paling sayang Mama Kenzi siwara siwur ijo abang pada mabur Mama Kenzi kangge Teh Yuli Plaza kangge majikan apa bulan ayo Kenzi bledak blegu di barendong padanya